October li kem runghai ji yari ku zungka yarang lak zunga jang laga sok mil samangai nei RGW follow up sada yang kem union sada rada klei Saturday October 31st yang 31st October li pung jikom khai li Asirvat yang Asirvat li kem union myonggi ji nei abam na Saint Mark's Road abam je Asirvat hoye Saint Mark's Road we SPI khleji jiwi main gate we opposite nei paila kana phau bai jena ina thaya ga is campus kai khamra kam lem nei jena is we group we leaders ping na kahang miolo mui WhatsApp group le bai ta chi sangai Facebook la update samra ha jena kahang mim ron lo pungjikom khaile hopoki jinei Asirvat li nei 31st October li Saint Mark's Road ya ji kahang ron milo ji hangai le kipa kli ma soing sangai ni kala lang mai ta campus maning sai je la musda ong jai li ila rangai ji le ka rang sangai jena the feel free ya rang samilo rang lamilo ji hangai le kala ti thangwi lunch la changum babam ra jena dan dum lunch pokil la ra jang bai ra ai thum kido program thalagena semai le ngara nai le okay hang sek fiber chung lak nam le thure ka az ya karing phaji mi so hi mi kai khava azna raga khre ra jang bam dale jena introduce sa mi ga jiwa mring phamra jena ada general salagina firstly mahangrak lang ka itumwi Tangkhul Baptist Church Bangalore we kathan sa daklei Reverend khayabam khamrang than laga awi deacon board bing lang meta khair songla youth songlang de tong raga sle jena khangde marang laga Baptist song ra daklei kharnaw bing na so bing sai ko rak sing ninga min sangai thumna welcome sa ngai ak sing ninga min sana ni chinai le okay ring pham dai na ye kadai thumna invite ku salin thunam than thup imphala ke na jang min laga itum program member pung phang sak jiwang jirelang me da ngsna kai khana ajna raga khre ne jang sa la ajna da raga khre ne service li ji jang sa ga da no thumui pam dak le abam jana ninga ming sangai thumna chak mai thingai ye welcome sa ngai ma jang sa ra okay ninga man le ga isu microphone ji ngara ni manu no introduce sami ga ni sa ra you mean sorry rai khan hoye mapau na we ne yeah aj kum graduation ko pai next year masters tam kai wang dada I'm trying hard thank you you I mean kim jon hoye is negative we ne every horticulture BSc kam le graduation tan le Ueming Henry Hoye irungi khu wen ne ari become first graduation salle Ueming na Naila long hoye I rongme naw ne ka I ukhur le pamrai dei dute jine ka ri o chala pamle Hi, I'm Itoli from Sumi Community. I'm doing my MTH second year Old Testament in UTC. Name is Prince. I'm basically from Tamil Nadu and I'm married to a Tangkhul girl. She's from Ukhrul. Okay, kai ka thar sang sal la this mag sal la jang bam lai ki kam dam ne da anyway raga khai dialogue na ka thar no bing lang me the first time raga bing li welcome sangai ye isi we service hili same chapel hili 10:30 li hobok ching service sunday ki ji da jena nang dum na hili yaw thui khra la or hili tam dak le la se dak le la feel free yang raga la salo lagai tum ma sok mi adam sa se ji hangai ye na thumui musna bing na thumui family bing laga le ga thana lo saigoro adam sok min sa se ji hangai
asama service ko pai laga yari sakor mong mi hela khong mi lo apam kapam mi salo program hila da wasung pai li wasung pai da yaw ba hai ne ka klik da ma yaw ma ga pai ma bang song ni sa ga ajing laga bi me le service ko pai laga pasat ak mang la ta da anniversary wedding ga pasa da pasang rum se ji issue fellowship song nang tan lag lang ranai le ye tenan nam tan tu bina ka sak zai laga ung se ji hangai ajuwi itumui service li than mi dak le hi itumui youth wing jai li karna samin dak le miss venkin lu kam than mi re jana aria adam mi sangau re jana ara itum sai ko hi sok mi adam sa si jangai. Good morning, everyone. God is good and all the time. Okay, indeed a blessing to rejoice. 4 years now, at the wake of a moment, my dear brothers and sisters of Tangkhul Christian Fellowship, let us praise the Lord, for He has always been good. Ecclesiastes talks about seasons and time to everything. Here is a moment of truth. He has always been good. It is His unfailing love that has got us to these 4 years and many more to come. On behalf of the Tangkhul Christian Fellowship Bangalore, I would like to extend our warm welcome to our brothers and sisters amidst us today, and especially to the non-Tangkhul gentlemen that got the opportunity to marry a beautiful Tangkhul woman, and vice versa. May it be a blessing as much it is to us as we together continue in worshiping the Lord and honor His name. Aji Tangkhul Christian Fellowship Bangalore, Zingum Kamate ang sud ungbushung wearing. Pazini shohili ratang kain tum psychorally, where we sok ming sasaruno da jishu mingli soli. Ecclesiastes li hangahai, ot psychora atam ngawasa ragji thada aji Bangalore leader klaya Tangkhul now itum kujung kubing wibang ring pazini shone itum na vreli ning shen ang soda awamingli sose. Program his advapai kwai in a gishien na jithemi gay. Leader he Miss Van Kinley come in ang delay. Opening hymn KL number 424. Kangajay Deo Lake actually KL number 424. Opening prayer Miss John Lee P. Jitung. Greetings and presentation issued Kyashik by Yaupoma Reverend Somi Jajo. Special number he could join nang ranay play. Resada Sunday school way nang nara. Kakaneli winner kalawing son obing. Kagtumali mataiso. Kalajuitili offering him he KL number 47. Offertory prayer he Mr. Abraham Luke. Okay, offertory prayer he abunaw na Samuel Ray. Kalajuitili scripture reader special number 2 he play Resada male voice. Kangbay kalawing sunaw pingway na. Kala kakaneli fellowship with choir being when from Nasam Pangra. Juitili Aji Shiwili Mutuimigi Gia, Itumi Kashik by Tangkhul Baptist Church Bangalore way, Yaupoma Reverend Piaibam Kamrangna, Baupai Karami Dijilay, Kala Juitili, vote of thanks he Mrs. Bimila Patangna, Mutuimira, closing hymn, Hallelujah for us, Brother Kanasana, closing prayer, Kashik by Reverend Somi Jajo. Alright, to Sasa DCFB Pashokmia Rekundaya Ava Vibra Ava Nalini Shilan so Chikatele Aze Nana Itumbili Hikta Ringapa Gala Adam Saka Kahaya Pung Nana Itumbili Rakmira Ava Nalini Shitele Aze Itumbina Kamani Shura Anniversary Sunday Nawi Yang Lobing Itumbing Psycho Rana
Reverend Swami Jajona Atamira Kumiri. Mahai First of all, I would like to take an opportunity to welcome and greet our non-Tangkhul friends. We have seen your faces. Thank you so much for your presence in our midst. We cordially welcome you to this service. TCFP is an interdenominational fellowship established on the basis of tolerance and unity among Christians. So your presence will be highly appreciated even in the days to come, especially when we have this kind of event. Therefore, I, on behalf of TCFP members, request all of you to support us through different forms. Secondly, ituming ajali migathar rajang de itumna atumit sak mai ka thai sampang hai re ning shiring pha hai re na tumui sak mai ka thai sampang da TCFP kichi hi ka tha da le hau kla kichi wi maram li ina hangai ye itum ram ka ta li pam hau ka ta ichi cha wi denomination kichi la mai yang ase ichi cha wi church leng ro ki ta shimbak wa kha hiliwa itum Tangkhul now akasada Revra akana Revra akamang na Tangkhul yur pashok niya Revra chili itum thada khok yang ka sada khorum sei kichi winning rin aina sem ka fellowship ne ji wang aina na tumna athang hang hai thala ga shog jangli khung ri ga tha leila or hilira ga pami leila hang hai thada Chata akajli service raka milo lamai khada natum we presents church limra karel natum kutsal karli seha kasali pani milo which hi fellowship hi on behalf aina salam tu aina hangaye ke thumale itumui legisia Tangkhul yola pingli welcome sahauke China ituming jaili yola rajang da lekha na tuming ning da kle pam da kle pam chili khang ning ka mi ka itum li cha khach thei mi lo yola ki pam me chang da lekha ning ka mi lo ning shiring phare khang ning mi se cho itum sai corona atum li welcome sa sa li sei ning shiring pha he ko cho ning si hai da pam mi haulo yola pingli ning si ka changkhat hai re ka chi tui hi hang hai re ka cha athumna yur ka tai li fa hai la ila Tangkhul fuye da Tangkhul limam lai lak la fellowship hi li rang ron khmi hi thei la ka ning si ri phak changkhat te na thumna fa da kle yur ji aina Tangkhul yur hi na thumui manga aina mashit khmai sarano jitu hi hang sangai ye khamateli acha kumla aju kumla TCFP we anniversary li mapun hang sakjing de khliya Tangkhul Baptist Church Bangalore athang ning kaw gada ara ing ning ka lo ma chi li ke ning shi ring phak chang khat te acha kumla na shiwi Mga aina ishiwi anniversary hi mapun ka pha sam ka phang ne achukum la nashina mapun phang sakwi chui wang Kristo wi mingli ning si hai re ki chi tui mang hi na bai ho re isyang nga chon mi hai re mang chon mi luim re ma chi lak alo ta hai da le da kle ya pong mirin li la isina depend sa ki chi maram ka chung khlai pi e Jana nashina ishiwi invitation li khalan hai masami lak mara gachi hi itumi shi kasang ne Jana ishina ki khamami rarala Revra wi sok minchi church wi tungli lai mirano jimang la maning la TCFT khani hi na sik maida na shit maida okthui khwai wi apong ng sarano gachi hi ina kishu tui aina hangsang khangai ne
khanaw ali service li rachang dak le yang sot naw sai kor member la ma member la tang kum naw tong rachang dak le na tum sai kor li ningishi tui phongchok ni tale na thumwi na cho na thumwi presence na thum na raka khani manga hi aina issue service mapung ka phang saki ki chine ara iwi ningishi tui hi iwi greetings hi na vai hau ke issue presentation atamchi ashama atam lai sa kha ashama itum pikana hause gi chi hi paw akhara haugata are tui hi na baura itum sai kor ra wi so kum ji rai cha ina samphang rum che ni shi hai Ara itum na special number rana de thai ji moran ron dang nang rum sai kresa da Sunday school we national winner sam you know the khneli winner kala awing sut now ping kak thumli matai so ta ina makang ning luila moran ron da kham ilo
Inchla kai rem sot la kala musical design na sot mi hai chu wang inam cycle na ring hala na thang ngai thum mi hai psychology we so introduction mi alright na offering shai bai KL number 47 here kana thanda sami chui offer 3 khai lên người bạn về ra đi xa xa xê tăng khăng chạm sai của ruồi nè mà cần mi hay là cả của họ là chính nhất cái thà là miến sắm hợp sắc về ra những gì cái chẳng cái đấy ਅੱਜ DCF University here ra cái dịp hay à mi cái gì cháu ấy khảo ấy nè chỉ cần hai人rồi nuôi nhang của人sang sinh nên là hàng hai nên là iri bang mà sum đó miệng cái in nari mà sum đó cô nên là iri tram đó miệng cái in nari tram đó mira đó cả आज राग जब खायो साई पर नरी पांग तराम रका खमी सादा मी के जीव दुंगली ना नवी सोख मी जी पांग तराम रका निरो कुची वरी ब्रा नो पमी मोरे पुरा ग्र जिसु मंगाई न कपोनी न खरन खाई सादा कपी केतेवा कोंगराजिन कह का इरेरी आरोंग संखारान कह का इरे जुए ना कचामरनो कशांगरनो cái thai cái chạm rồi cái trắng sạch của chiên cái quy thọ cái quy sống cái vật cái thằng đó anh chui rắn cái tiêu ở vậy nè cái xe phiêu mà ngà bà ra cái hay à rắn cái sao đó nuôi số cái miếng tam sức nhiều cái gì ra nấu phở mì ra tùy được cái vật rồi mà sân được cái quy mì đó nó vẫn mất man mà được cái bùng à cái cái gì vậy amen. Acts chapter 2, verse 1 to 12. Acts chapter 2, verse 1 to 12. The Holy Spirit comes at Pentecost. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language?" Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they said one another, "What does that mean?" Acts chapter 2, verse 1 and 12. I'm gonna sing just as long as it takes for a song to make sad happy spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that would drag people down to the pit of despondency. With the sweet happy tune, He's coming soon for His children like you and me. It's a song that will carry a message along through the dances of foggy night. And the tune is a rope that can throw a man hope when he's going down for the third time. It's a sweet melody that can cut your heart free from the chains of a past defeat. You can suddenly see through the sweet harmony, a path for your wandering feet. I'm gone
long as it takes for a song to make sad heavy spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sounds that would drag people down to the pit of despondency. With the sweet happy tune, He's coming soon for His children like you and me. Don't tell me the world is a hopeless old place and I might as well just give in to the doom and gloom. Life's a waiting room for the blow that will do us all in. I can sympathize when before my eyes is the hope shining bright as day. I gotta follow the song that keeps drawing me on, with my feet dancing all the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song to make sad heavy spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sounds that would drag people down to the pit of despondency. With the sweet happy tune, He's coming soon for His children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song to make sad heavy spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sounds that would drag people down to the pit of despondency. With the sweet happy tune, He's coming soon for His children like you and me. Yeah, with the sweet happy tune, He's coming soon for His children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song to make sad heavy spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sounds that would drag people down to the pit of despondency. With the sweet happy tune, He's coming soon for His children like you and me. For the
Shila Kaire, Aritum Napau Pahing Nakbai, Itumi Kashik by Reverend Kaipam Baptist Church, we Yaukom and Apam Hirata, Awatam Yakimin. Christa way legacy. Mabawi look commission. Nutum psycho retungly in the Chinrodom. Remetri the Tangkhul Baptist Church Bangalore way say hi na salam nutum psycho li Chipondale. Churchly hili rang room to invite Sami Gangota Somi, the church time being Mutumdi Michilaga it Hangai, Dili Rakazang he Mitumui Kulakam Haini. Tangkhul fellowship we Mirin, Killa mission he Rirawi Sok me Maina, Taigasan, Miaksan, Sang Sakuno he Itumui Sehane. Atam kita fellowship ibang church na saya samit lagi jemam lailo. Atam kita itum wasakum cai kijihi itum ibang tak rene. Ji wasadan ni saya sada acukum Christmas and New Year hing room seda mea hai ni acukum yang acukum thada. Acukum handmade tuk made sasa kijihi mea hai ni detail program ji na tumni now the itum the mirra sare. Tangkhul tu mak sa sang hau the ina kita sat hau yang. For our friends who do not understand Tangkhul language, I like to give a summary of my sermon in English very briefly. My sermon this morning is based on the coming of the Holy Spirit as found in the 2nd chapter of Acts, verses 1 to 11. When the Spirit comes, things are changed. They do not remain the same. Prophet Joel prophesied, when the Spirit comes, the people will see vision. Normally we tend to think of visions in those exotic terms, extrasensory perception. In doing so, we tend to miss out the larger picture of seeing vision. When the Spirit comes, we all will see visions. We all will have visions. Without exception, all of us, we will have visions. So what kind of visions will we be given? Many visions. One thing I like to bring to your attention this afternoon, when the Spirit comes, our vision will change. If we all have been looking inward up till now, when the Spirit comes, we will look outward. That is exactly what will happen when the Spirit comes. When we look inward, we are selfish. But when the Spirit comes, we will look outward. We will become selfless. And when we look outward and see others, we will see not others, men and women, but we will see the image of God enshrined in all of us. And that is the time when we all will have vision. All of us will have been given vision by God. And when we open our eyes, we will see the image of God, the likeness of God in each one of us. We will look outward. The Spirit sends us outward. As long as we look inward, and as long as we remain where we are, then the Spirit hasn't come yet. Then our vision is still stagnant. But when we look outward, then the Spirit has come upon us, all of us. Tangkhul tuena area natum atang Baptist Church la grabe ni ajo lecture ka chuna or le ja atang je Tangkhul Baptist Church la sapsian naksin samia era Tangkhul tuena ara samia era ara la sapsi tuena ka tum Tangkhul tuena je mati natum kai ga ajo lecture mati na or le Pentecost ka jiwi ka klathi hang phanga chimik sho ka je hang phanga de chimik sho ka Pentecost chimik sho tang he jehudi naw ping na Berurana Moses li ain kami je peningung the Pentecost hi kamion.
marama ka pawa atum lui wat kup sarai la ka lui hei thei je bra le kachi je la kamyon je la Pentecost kamyon Pentecost itum bereshi bingawa mangla ka thar ra ga zong jeli ka hang mangla ka thar ra sang dang hon ji sa khang thö bing ji shimak li pham la ka lai sai masi phan ka hak ka ping na kan ra la ka rai da achu mo I lecture hi in the ka shama kren sham kai ne ka achu ta da polish sa da ga ran li prevent li video is there WhatsApp ko na Philippines li rock shot Philippines li typhoon ko ho ji ra je na drum jili shimbing jila ra da klai je theo ga da mi bing jina sa ha sa yana sa ha sa ji ki ba la ji ma thai ma ne ka atom ya kon ji sa ji in the name of Jesus kon ji background ni sa yana ma si ji typhoon ji mar la kana maya muya ji phan ra da klai ji the de typhoon hi itum mi le pa ka phan ma tham ho anarai phan tu srau ji shimla mila mangla la phan thau ji yana ra da klai ji thai da klai yana shong mi sa sa tu sa ma man je ga chang chang da ma si ji la ban hau de la ga khuram ji la mara san tu jena atum jina ra li ning shi ki sa sa la mangla ga thar hi ma si da da ping lak kind of right ma si ji la mangla ga thar la control sa sa ya mari ra mangla thar ji control sa sa ra je na ji thang ji atum hi mi tu ye ne tu hau ji Jerusalem le de tai bing ji hu de we tu mi ting tu mi ning le la jang khang dai tu ji ma ta kak na hau ji je na atum na ngana ta pe sha de yu hi bi hi Galilee na ning mala ta chi pat ke da sai de ke ji ba wa ji shu wa tam de ya Galilee na bing he la wai na ta cha na sa ji la Judea li Jerusalem le klai bing hi na ke teo ka pha mai ka shung mai Galilee le de klai bing hi teo ka la wai tai ji lai sa ji no la wai ka ta bing na ka ta mi tui ji la jang ta thum le da chi pat ki da sa ne jang I thum tang ho lo bing la wai tai ji ko hang da le de ning ba Ili la kang de la I thum shrong de le ko wa la wai tai de la yang lai na hang ro ke ta maram na ma shung e la wai tai de kang ji thum na la I thum I kring ro ji la de ko ka ba da we da tang ho lo ka BA ta tam ra de I final le sa a BA ta tam ra ta ya na shing ma le thu de I thum so pam sa ya na nya song ji a ta la ga re pia ho re ya na ari Vivek Nagar song ta de yang song fu ma ra thi le da de shing khni da de sa ne wa building ni yang song fu hi ga ki da sa ni ta a wa Tangkhul style lan sa thu ga no ji thang ji pia ho re ji ga thum nya song khang cha da shong jer de la ning la ya na a ba na ram mu style na shok da ka shing khni ma ra ji le da shok jer da ga na da na I na room de le ga a khon tru ga ya khon da sa de ga tha ji la bathroom le ma ning da ga sa ji na chok yang ji a da shong fu ji ling jer sa de na da ji da ga khashi na be nei thum le da I he being here la wai na do khoi de le ji da yang Galilean being here la wai da khoi na la wai na being in mi tu sa thai la khang thai ka da sa thai da thum le de ga ji pat ki da sai mang la ga tha khra tam mai than hi le ka te kan te wat sai Tangkhul we I thum mai le hi le la mang la so am than ji li na thum kai ka history ka te de Iram mai na ho pok ne yang revival ka rai Iram tha da la wai na wala lei sa la pang shap le lak kai na wa sang sak te mang la tha ra thum than ji na thum na sha khai re chum hau da sa le re Iram we le revival quick ra ka ba ji mra na wa ka an revival atam than ji li la wai na sa la what ka sa te a hi Ukrul we SDO ba hi khangcha SDO what pam sa with the khu li ta da yau thui za ji ni sap chi naw ne ukrul SDO ji cha dam ni jam yen khu li yau thui za da ka an demand sa ka le ji ne ukrul SDO hi na ira da le ko
nơi làm xin nào ác cái khinh làm gì lo quy định số vậy cái gì lấy để trả tâm lý nè cứ cũng để tăng cứ liao được rồi nhớ nữa rồi chúng hao hi nữa chỉ để mà mình thôi đó protest là cái officer bình infal coi ta là cái chẳng đó Ukraine steel bao giờ transfer vào đấy chỉ vì bằng sắp chỉ cái gen ra đó rồi chúng hao là vài nào bao giờ rumah nào bao giờ ana SDO agli awe apa mai na transfer sak sa bi kejauhan ra pang sab ji awe them thì thằng khmer nó kram ning ji ke bri rawi mangla jina ali rasa ju me jen a ji sak sa Pentecost mangla thar kra thang ji itum ukrung mangla so me de le ke bri ra ne tek chung sa ba Tangkhul Church Fellowship Bangalore na la Rurali sort wasad like Pentecost ra hai ne narai ge ja tam ji lang hai ne church ke jo ka ta wa ho shop ke de church ke ja na itum building le kham nim de ho shop ji shu christian a what sa vai ho shop ai iram chong wa chaw ri ji ka mi ak na shop wa de la yo iram no bing a chi we itum ro khong sam thau se ve khur se lui vào sau xây cái vào sốc đó là làm xong à vào sốc là cái sốc cái mình bình gì what sao đó là nó thùng đi là thì lấy được lấy tăng lo bình lên là xin xong ấy là vào sốc cái là cái hili nó thùng là không mà tha what sao đó là cái nó thùng what sao cái này Pentecost nó thùng li ra xong cái này chỉ số này thùng li what sao là đó có gì khi đó xem lá cái Proholi ningtong the leshik. Akai na aka leshing rock no chong rock. Ku pain da. Pai sak lak da lang. What sa ko itum hok sok here fellowship dilla. Baptist lil hok sok pai here. Proholi leshilo ningtong da. Na tum akai na leshing rock. Akai na no chong rock. Ku kain da. Ji sa da le ke. Ta da ko kain ne. Ji shu Christian ok tele krai hi denomination sem wai wa kramani. Bible le shimane sang tu ya Yesu Christian ra la Baptist la Roman Catholic la SDA la shamning ma de our sikasang mi sham wai wa klan de denomination ye mi ne sham kuin da rirana sham kuin ne la ha yene itum na rirana se sang wa sa de ka pramle mi itum sikasang ji pasung hai ne ina bidi gup la ka shim ko adum translate ishabuk to SDA ne jena an ile hang mua nắng mà cũng ye SDA sa son cũng Baptist mon mà đó anh hàng nên in nào hàng này vô tùy in là linh chơi vài vàng không mà nên mình nên là xịt cái sang artist sao luôn nên là SDA sa đó bể các song lá cái này một số đấy cái peram mà lên mình chỉ là phải in là linh chơi vài vàng khám nên mình khổ đó in là hàng bể ra hiện nay thùng lẽ rồi một số đấy để mang lại cái thơ về as cái này bằng sự cái này số đượcเลยนี่ทำไมอาการน่าก็ยังรบเลยก็นี่ทำไมบริเราเนาในจังก็จะฮีอาจจะก็thấyอาตามฮีราคายในตรงนี้ Roman Catholic Church นะ 1960 นะพวกเลยก็ 1965 the Vatican II the meeting อ่ะก็ได้ฮิลี Roman Catholic ก็ท่านเป็นต้องก็ Vatican จิลิวาเลยก็จริงๆ62นะ65จิลิก็ปั๊มชนกันนี่มันเลยเขามารับแบบทุ่มจิลิวาเลย meeting ชั้นจีวันนี้ทุยเลยก็issue church ขังชิดนี้ relationship มันท้าพอเขาไปจีวัน meeting จิลี Vatican II meeting จิลี Roman Catholic Church นะบริษัทมีใกล้กับ Protestant way Orthodox เลยละพอได้ observer ซาดราโลพอได้จีวันที่เลี้ย Bible ก็ทำไม่ใช่ละ Roman Catholic Protestant อย่าง issue Baptist Methodist Lutheran ในข้างนี้จังที่เป็นที่ละ Bible ทำของรูปแบบเขาพอเขาได้เจียวทีเดียวข้างใจจีราวจีวี Vatican II เขาพอกที่พบ John 23อันนั้นเขาพอกเนี่ยก็มันก็เริ่มนักอาเทียวอันนั้นเมื่อปีจากนั้นเขาพอกแล้วก็อาฮิ popular มาซ้ำมันก็จะบอกว่าก็ถ้า the Roman Catholic Church กันนะเมื่อ Roman Catholic Church เป็นสิ่งชิคกี้พายเลยมีอะไรอย่างไรเนี่ยมีเนี่ย criticize จริงก็ถ้าเราอันนั้นจีขังก็วัดใจ Church ก็ต้องเห็นก็ถ้าได้ถึงครบกลุ่มซาสิกเลยจังเลยสิมาพูด
thằng cái gì đó nó mất pi rằng là cơ ao room với chỉ rêu ráo với amo lấy nữa mất pi rằng là cơ anh là the question side achu meeting lila itu me resolution jilam thada mata thura manga lam ba thura rêu ráo với amo chỉ là cơ church ki bana ran sa da Pope John 23 na ran sa ga maning ga ran sa ga jena an aklata na ran sa ma Pope John 23 na ran sa mang la ka ran sa na ka sai na piao ji we ti de ta ka sai na pi shi church mi akan control sa maning bre rawi azing li lei da ke bre rawi mi ta li itum tong hi awi now ser denomination te so itum ga tong hi blurali tek te vai van san itum tong hi ngai cha ser hak mai nem kum nem le man a chon thang Wednesday thang ji hi wan nam chak ma ta la in Richmond town with English Methodist Church kilometer ko makam de le hi ai ne ba ka jili church we ka thana Methodist Church of India we ka thana bishop ak thiau ge de awe ga ji service le ba ji yene jili Roman Catholic ka thana ra la kana Christian hang Christian ji evening ne te ko sa ji Christian ji da ta sai Austria Europe le klei ba ji ya Australia ba ji ning Austria Europe le klei ba ji capital Vienna li church akale Capuchin church ko jili au nga ping ka tong gi sim khu tong hi jili ti hai ka jili ji fu ji church we azing ji fu kwai le au nga ga ti hai ka awe angun ji ra ji fu ji hai ka khamong ji mu som ni ji khamong ji da sim khamai sai ji yena au nga ji angun ji kwe kra kan tran ji mangale we da kle ba ji na khamong ji chao re khamong khunuk le da kle ba ji na khiba kla tang han yena khamong mangale da kle ba ji na au nga Chine, Austria we au nga mang chap lai la khai ba ji awe bang khamong chong we lo dang ri ji khonu ku le de le ba ji na ki ba ka ma them khamong chong le ka khne li khamong ji shao le ra ki ba da I Austria we ka thana royal family ne khana ba ji ne dang khnu chong ai na ki ba ka ma them ne khamong chong me khamong chong các thùng sao lấy rồi khi bác là cái nóc sỏi này cái chỉ ăn ngon thằng nào được bao nhiêu mỗi cái thùng là bao nhiêu này hàng dễ là không mong gì xong rồi nó với tay rồi gì mình gì được Reverend Doctor Âu là mình gì cái thùng to thì mỗi cái thùng sợi rồi làm mà nó với Reverend Doctor gì này không mong xong gì nữa các điều ráo mà đi thùng mỗi thùng xe rồi, ở lúc của mình tất cả sát xe rồi, giờ thùng tràn gì, không mong sốc mình nó thùng đi. Pentecost thằng gì, mang lại cái thời cả thằng gì, à tụi mình chung bằng sát thùng tràn gì, khang trẻ cái kurai. À khum ác chapter 1 gì à, sit sang sá là tụi mình thada sim linh thum bầm sá đấy. À khum cái khné gì à, mang lại cái thời ra cái gì à, sim nem bầm bị là, à tụi mình trái sổ gạo, bao gồm thà chi, hạ sổ gạo. Mong là cái thời ít mình là derai cái, ít mình khlat vào bom đêm bom vậy, ít mình không thể đi ăn sổ gạo, church không thể đi, bờ rễ không thể đi, mờ bờ rễ bị đi, ít mình trái sổ gạo. Chỉ thấy cái rễ ra cái này, chỉ thấy cái ở tu hàng được lấy team, the church in the church, cái gì đó, church mà được đi church cái gì các là sốc hay là gì cái đó mang là cái ra là cái ít là cái yang nên là ít là cái mang đi cái phình là cái không thể đi phình bọc cái không thể đi bọc cái là gì mang là cái thời gian ra sang cái lấy cái chuyện số nào về rồi ra đi thì sẽ sao là cái boss yêu em ấy khi đi mang lên miệng sang là cái áo lên sốc lại yêu phải cái gì yêu xin mang lên miệng là yêu xin mang cái sốc là cái không thể đi vào cái thì cũng sẽ sao khi đi ra rằng phải mình sai qua rồi mang là cái thời gian ra rằng thì bây giờ sân mưa luôn phải càng sân mưa rồi rồi số mình chỉ là đừng đi tu đi cả số rồi amen
Ningshila khaire shi aja khaibam le ana manglak thara rakzang kala chui bangshap chui topic chili rin laga thala kai mi khai chuwang awi tumi when chung somi no da hangai le ara atangoi presentation akale le da khangji ji ishi we yau khama aja somi wili bangi khosau ga na kan ga khumi no kala chui thili namrang ning lila vote of thanks Mrs. Pim na phajang na tam khumi pai la rasang da khle mi fu bi chi vli pangran hing wa sung sa la ning si hai re bi chi bi pangran ji mi chi vli wa sung sar da le ye mi chi vli ru tha la ai ni pi mi rok se bi chi hangai ye chai na ma pan pai ma da mi ak khani li itum na pangran sa kwai ngran da le chai na mi ping chi ki pa mai mai la ga a ju ishi wi chai li pau ko phau kira mi thaya oja khai pam oja khai pam kala yolapi jireli yang china athumli ishiwi ningi shiri pha tiao ko phongso khwai pangran akhangran hai te khlai ni china yolapi ngala khangran sa la ka amathang rami lo ara chiwa tam chi khwi se ri mai thui da oja likhi khama mirror mane thada ishiwi aina ningshi hairing chi envelope now akhami hauke china ozana pom bak ra da khwi mi yola pa ma mai chang da leira thada icha wi pom da khlei chi wi aina ning ka la ka mathang khara mi holo ning chi ra Shok Milo mình sắp người đây là chân đây phải ra khuya thằng cái thùng cái mati cả thằng cái ninh thali say Ramilo Ramilo mengawak Yari na jot sala la mupan ka pai lai hau ki da kishit mang ning kishi vote of thanks we atam hi ka khui mi hau ka nutung yer da na ta da yor la na vote of thanks kami kra da ji khamzu ra jang rele ina ishi yor wi mi di mufu wa sala la tangkhul na sangai nai da yor lam sangai ko i wa da ishi TCF wi li otsang ru ka ina lansing ni sami da khai ne aji ishi TCF wi zingkum khamkia kakshung du rai makeup ta itumwe kasa khwani musot kajikat ainang soda ningshi hang khwai male le awi lukha mission legishi mangai na ishi TCF wi aji zimik sho zingkum khamkia kashung sakhaire awi so khmi ji mabat lakra tashung milaga zatbaki ji zingkum kala khamhai kala athe khamthei sarano kaknieli ishiwi TBCP wi aina mutui me phyashi kapaya oja khyai bam
atam gji da ishi fellowship we ot ngarut ni razang room ni laga katom khmiai ni so da lowe manglawi kishagaza pheng room laga mathan thuk invite ka sat ran kala ko hot ran na ngchang jat ahim le dak ra mak hat dak ra la sang khubang no nishishin kulira brain sok ni sarano ji hangai the ka thumali ishi we khyashi ba ya japlen oja so ni cha jo itum national bingli katom laga than laga singkum akhatang kai ka shungai le ana ishi japlen sat ni itumi ma ba shu muka shu kji da mchin ni laga ot sam rum rami ka hai bang brain sok ni sarano chili ishi DCFP we committee bingli ra kjung khani shi belai atam ji da mjang gja mawai ra church we mupung phak vai we bang ja we atam ku shop laga yong ba sak vai kji da meeting ka pam kji da issue khat ka sak sai ko re la jang rum mi ka sami kai hi sacrifice ka sasar ne issue wat ka sai sami kai ne tum sai ko re pre we sok ni je mukhat la ka da shu ni no hidim pan ka paya ka ishi DCFP hau ko bok ni thanni ka hai mai ngan chai shat sang ara Bangalore we limupam riture ka kala ajon sweetie ka pin ani hina singkum khare aina ka khni li convener thanni saksa ne athumwe than khmi guidance ri bangai na achu ni sho ishi DCFP hiya ka manga balaga satra ka haye ren sok ni sarino khamdiali ishi youth aina ishi choir la youth tong zang bum dakhle nei ishi youth we yaron la kujung ko gazang athum weekend li legishinau ra chak ngai nau ra sampang ngai yau thui ngai atam chung le sai ji la athum rang ga sai ko ro horai la ka ishi athum ku ja we ot ka sa tha ta ngrang ga le sa ra athum na weekend ji da la tam ga ra kala ishi TCFP program khle weekday ni ra yong ra ga Shairon ta ga athum na ninyang ung da sami kai ji chan lam khum re ning shi ji hang lam ba shum re je na athum wi whatsapp athum sai ko wi jigat ka hai ji mi khung dei bing le example sa da shi ku sa no ji hang ai je na yu tui than mi shi no shon ke la choir than mi chan ding la shai zan da shairon ta ga ku dom ga yu sai ko wi than na mi kai wang na ni la bre na so ku sa no kap ngali ishi Yaruping kala visitors Tangkhul Baptist Church China Saikoru ijaja we otle sarila ati ishi khamti semik show hi program hi razang khami wang hiya khamupung ka phane jenan tum saikoru ling shishai for the benefit of others who can't understand Tangkhul, maybe some of our visitors your last spouses, which includes my husband as well. Thank you all for attending today's program, and we look forward to see you here more often. May God's blessing be upon you and your family. Now, Wasada, Mr. Lombard and friends, Ishaji TCFP li ngjon ngai reo aman lam pilakra ana ayur ayabu jajat made le the shad le lan chu bang kena ari running shi kijung khamiai le ana himapam salra breu sok ji tashu ni no ina abu baina aming sing laga mahangrar nimre atam ram le thu ta ka yang jika ni khai yong ba sami khai seha ka sai na phing khni pi lan nai na jika ni khai na thum ding ji le brena makha ta sok ni je mapa ta tashu ni no ishi TCFP na ki ga mami ram re the meaning shi hangai na tangau re jena ding phasa ta ari church ko shi da ishi na khung khaya mang ran khai je sang room laga in thara kai na pak se ji hangai ni shi she Ishla khai pe li classes we show program ni shuru khring room khai in psychology chung ni shi lai kala thang hi ji that khaya le ne athang we male voice ti DCFP crewe and first anniversary in hopok laga ashmi trend le rashum hai ne male voice ta chu hili amishai hong thing kala ji nam zangar thurai laga jinguma ba Sibioin thangbai ba Sibioin alaksan gharnau sai sarai ta thalla male voice to trend to continue ka sami loji hangai achim lam thalain sami rai kala khna khnal lam thame khar expect salu le ji hangai la te
Claric to the meeting hing junk vai, Kranatanda, Hallelujah, Corosisara, Sap taping na, Kala Sapai Gaton, the sure song. No, show me. ra it mi wuklung ning sai kora to sawilang sot ka kram sai kora hi mangla ka tharjina ra lu cheng sak chape chi hi itum chi sung chawe ra itum sai kora le ning khok ka yang ka sata ok thwing sak mi lo Christawi tam gi thei chi li itum shurda yur mapung phang sak mi lo te itum se hasaye na thor tam hi thran ra TCFP we anniversary ne the ra itum sai corona na we phasing li ka khok thum atam hi thran ra na we yaw homana na we go therapy pira khai chi are ma maning manai ra kharshok lak rei chi itum sange ra na lu mission mi da ra chi shu Christ we pau ka pha chi chi cha we bruni later ok thui chak khawai rana na so mi lo the itum se has had a pom rume itum mi service in pha lak aina rana na ha go phok aina phok da katang aina tangdan an so mi yur mi the shi la mar ma ko ra singum mawi anniversary la itum du phala aina hon sa ge itum sai kurli higtha anniversary kum yon atam sampun sa mi shit lo the se has had a pone ra ning shi hai re
ra itum sai korlina nang rai cha ina swami da ra phala aina than sak mi lo ra mang than rang la kha ayar li la itum phasat akha khung rum re ra chu tung li la ra nang rang rum mi da ring pha fellowship sang sak mi lo da ra ho chi Christ min di se ha sa da po khung rum ne lu mi chan la chi da khwi mi lo amen